Cúnta fíorghailach is cúnta na Gailí. Go dainn is doch go bhí cair le debh an chair is Gailí dá tuairt dá bhfuil go dtíine. Lán do sprid, chrí, scoláirí, ceol, alíad, frid agus fiantas na farige. Cair fíor stadiúil de sápéil na bhnicolis a bheil na báid isteach le hochia blian haris a chhladig. Where the term lynched was coined when a father hung his own son from the Spanish Arch. Cair coshaun na Caribe, a cheanglíon an chair le tuisce de chulta I jo chríláir ghaeltacht fadachta. An bríomh chair siar chofada le sevarige agus iris bófile. Tá áránig agus ríke a seadnósacha le blas ceoil dá gwyt héim. Sár cheotóirí ahananta ó gúltéisiún de bheith, Joe Cooley, Kevin Keegan, Joe Ennio, Johnny Connolly, Goody Dolores Kane, Joe Burke, Conor Tully, agus a léhéadí sa látáide bhain. Seoí Cathir na Gailí, Cathir cultúra na Hórpa fiche a fiche, where the crowds will gather from far and near to the city of the tribes. Sintroier nach bisje, sintroier nach bisje ben fadin. Sintroier nach bisje, ze vanata egge we kailte. Sintroier nach bisje, sintroier nach bisje ben fadin. Sintroier nach bisje, ze vanata egge we kailte.